tulikuwa tukiendesha shift 3 tukiwa na wafanyikazi kama 700 na wote walikuwa kazini full time. Lakini baada ya kupata hii ugonjwa wa COVID-19 tumereduce wafanyikazi kutoka 700, tuna operate kama watu 200 ama less than 200 ndio wako kazini kwa kila wakati. No njokerie thirikari ngatho ni undu wa ritana riao ria kuga nguo icoke kugurwo guku handu ha kugwitio kuma na nja. Riria nguo cietio kuma na nja, andu aria mateithikaga ni andu aria mathondekaga na kuu nja nacio, na ithui na ciana citu na bururi witu no mbeca citu cioka guthii na nja na ithui tutiteithikaga muno. Andu aria mateithikaga ni andu anyinyi, no riria tuhetwo wira tuhetwo ni andu a Kenya Wildlife Service ni turateithika na andu aitu makona mawira.